metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ogeni mbitagwa WANJERU na monanirie weto mathithe tuko monde ni morini kome ino ni mucia Nteto itukubanganiritie. Kamiti ya yoto gucemania na njuri ncheke ni kienda kugeria kuthiria thina cia mibaka ya Tharaka na Meru. Kareke Mbiuki kwariria kurita kwa mirandi hemiambiririe na kuga ni gucererwa kwa mbia kuma thirikari nene. Atongoria aribo Rais Ruto kwariria aria mbere bururu kirigagia kanitha ya Malindi ya Pastor Mackenzie. Opio Andanyi kwendekithia ugaruruku kiri katiba gicunci kia Urambi nontu bwa kirigae kie gia Shakahola Malindi. Hatuamberie kamiti ya kuraitha iyoto na watho ni cemanitie na kuruma njuri ncheke kiri igeria kuthiria thina cia mibaka icithiritwe kionekana mibakani ya Meru na Tharaka Nithi. Kumania na mucemanio uyu ni metikaniritie gwikara nthi na atongoria monthe mantere-ino cio ciiri makiuga riboti ya migunda ya Ogongo ni baterie gukinyanirwa ni kenda kuthiria ngucanio ino. Wakagita akarima Meru na Tharaka ni methiritwe makirega kwereanwa untu uria utumite thirikari kurua ithungira Murioki atuamberie na riboti ino. Kamiti ya Gioto watho na urumwe ndene ya mbunge ya Meru thiriwa na ura batongerete ni mukarigito wa kamiti iji ni wakachiri muthuri ibombite gutirimana na akuru banjuri ncheke ni kenda bomba kwalire untu bwegi mwanka jwa kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi na untu bwa mbere bura betikaniritie ni na gintu kimwe kiratomba kutha tukiaria na arua kwina report ya Ogongo Commission ira yathithikire na kamiti na njuri ncheke betikaniri ibwega kamiti report yeu kumba kwithira ikithingatwa no to kamiti yeu kagita karaiba karire ndigo kagita kabathirukire kuma tho chipankanto nyiri ibekire beacons na beacons yeu irio cha kuonania na ara mwanka jo ncheke ibombete ko recommend barabara ethithwe ya 30 meters kenda yomba kuonania mwanka jwa Meru na Tharaka ni kujuri na iwe te kumaanisha Mutharaka atomba kuthana munda Meru kana Mumeru atomba kuthana munda Tharaka nonto so bira batu tukiuria ni full implementation ya report ya Ogongo Commission nonto kinya professor ya YCS ruare iwe ta kotine kuregana na report ye kurega na committee findings ira chethithirie aikia petition yewe court na engiro court yerwa status quo ni ate ni remain kuna ndeketha na erwa status quo ni remain ito muria na giteyo kinene na ofisi ira chionde ibati kwithira chi implement report ya Ogongo committee akuru banjuri ncheke nabo bakarita uge bwao nibo mbite kuga uju Ogongo commission yegire wona kedwa mandu janjugi ncheke kuga nejo na Ogongo Commission iretekaniria na mwanka ijora ywarite njuri ncheke na mwanka jwa Meru tukitawana tubanje tigajuri ta no tubombere munda Mutharaka ena haki ya kwithena munda embe ena right ya kwithena munda tene Meru na Mumeru ena right ya kwithena munda Tharaka ende teko tuka mwanka yombo tuma ndweru wani ni ruterwa rwa Meru na Tharaka watuka tukuromba Ogongo Commission yethiatwe na ethiatwe na akino ndo mbere tumbo ko tha chionde atiborwa ni teno ndo mwanka iborwa ni teno ndo mwanka na mwanka yuriti ambuge icio mianka ithirikari mbikitio tugaicira guru ithirikari mbikitio no ndo thirikari nenetre commission irathinga taura njuri ncheke tegete gitikia gwita koti yeta igambara natuika ikarimini ura Ogongo Commission ikuwa na njuri ncheke ugite na igwa kurukirwe ati barabara stretch yithwe 30 meters mwanka juu ithwe no man's land na mateo yatakarika tontu watu yakwe mtu kwa kairi thirikari tukura na tukwenda kurakara twira uma thirikari
mantu ya implement na mbura kumbika ni gikaro kiria kinya speaker wa mbunge ji Ayubu Bundia gukari na wakirita uge bwawe uga uju ni atia antora be myundene bombo kalidwanthi na bau ene taitu no bakarandi guru timucho yire igetekaniria on the way forward ni atatumba gwetekaniria tukathiria mantu jau no to without group ucho yire ukaraniria ndiro na betekaniria then ankwenda kugate nyato atura kwaria mantu ya mingi ndoto wakinya mwisho indi andomba atongere betu paidie muchemano jwa mbere muchemano jwa iri jwethero jwethitho gatigati ene miunda na bo bangi be miunda na ndiro mbara speaker Ayubu Bundi kiri Mr. Kindi kindiriri tunaru etawiria muto na nyato 27 tukamuchokia na kure nyingi muno indi 2022 2032 wana kindiki ngona kimasabu utara na basabu jau utara ketha no kwenda jakinyanira thiria ici miaka no wende gitiko kwenda 2032 wagerio tonya ruterwa Meru County uketha rutitonyekeka lakini undu narua wina nafasi ya wika antu bathara kanithi na antu ba Meru methene beke ndiguru methene ukija 2032 wone bwa kubera utekeja kurwa biuria ore mwabicho wana kindi kaingilile mantu nontu no kaingilile mantu akenya yonde na ingilile kinya mantu amuchi tutumba gutekeria tu akaingilile Kenya yonde na to amuchi tu ngoyo kweruya kinya wena none mantu ya mwanka wa Meru kulitwa na yo kuthira kwenda discrimination ya kuga daraka kana imenti unga gintu gyaku ara wina kyo katiba ya Kenya ni gwitikiria withiro oreo na ni kuga turi njuri cheke nkiripotera Weru TV Betambuthuri Muriuki. Mubunge wa gicigo kia Mara niwe Kareke Mbiuki na ugite gitumi kia mirandi ya thirikari kuonekana kurita na gucererwa kuthirikirwa ni nontu gucererwa kwa mbeca kurekerwa kumakirirwa ngirwa kigina ari ugano ko kaumo ka thina iria ithiritwe kionekana cia gucererwa kwa mbasari akiuragia akarire ukugia na umiriria kimera wirane wa mirandi ino ukethirwa ukibingwa Matini Mugambi na gutumenyithia Bunge wa gicigo mbunge kia Mara twe Kareke Mbiuki augite thirikari ya nthiguru ya Kenya kiri mbaru kagita kana ikyo gitumie gutongera mirandi imwe ya thirikari kimamaga na erengi kithiaga gaporo ntwita kiumba kuthira kagita kare akuve ni bujala uja mtu ala jukiga thirikari ije kuma batoni kiurwa Kenyatta nataka nitumba kuwa ulu Kenyatta kala urite makosa manene Uwa Kenyatta no ekai na musabai bega jumbi ro katuna ju Kenya mijigo yetu nundu daira thirikari kadi ode budget ya 4 trillion kana 3.6 trillion iro kerera nyaki ogoti ne nyusu ije ngugo utakuwa ngateo wakoba andoro bakwenda thitima andoro bakwenda loje ngeyesesi ni kwenda alimu ni kwenda laboratory mahitaji ni mingi Kareke aragia mbari cia kiurani na mithero kiri gicigo mbunge kia Mara kinyagagia mbachari cia CDF cia chiringi milioni 41 cia gicigo mbunge giki ara kuga kwara guko kwa thirikari no akugutimite unenkaniri bwa mbachari no bomba guchererwa ira batiri kwithirwa nenkanire tene unaona hata misara saa ingine haitoshi MC babe tubakabwira babo kwa nabale yabe na uniform mbese ile ya kuma Nairobi ya mwiso ya Thaa Nithi County ni ya December ya January tembeju ya January ya February bando March bando April bando na mwiso wa mwaka jete wazikayo bito kudira June mbasa lijo kuona tungeleta December every constituency ina mbese ya ila tu allocate mbunge almost 120 million. Mbasare ilijukia 40 million. Thirikari iri mbaru ogumo bunge Kareke Mbiuki augite thirikari no nkinya ichaitire na nkinya guchwana areka aruta mbeca na mpwibura kumbikana kenda kuthondeka na nkinya kurungaria ndagacha ya muro wanithiere twikite ikerengere oturo bwantu alaidiririe ndagaceu ikaunira ku kana zikamba gusensu atia kenda tutakaina mbele guta human life kupitia kwa Nithi Bridge. Kama ni flyover wataweka sawa sawa. Kwa hivyo hiyo ni commitment ambayo ilitolewa na rais na tuko hapa kumhakikishia
tutaendelea kuongea na yeye hata design hiyo ikimalizika. Unapenda kukopa pesa ni ikobwe. Amwe na mama biathoni bibi cia chachi ya mwankwa ngiri chiere 27 iratamba na nkinya kumata bunge Kareke Mbiuki na nkinya ma MCA mamwe magichigo mbunge kia Mara makemuringagira ndeve. Ndegwera antu ba mithelo tugwatanireni tu support baba yao akinya wange na nikenda tukarega matunda maria mega tutonirera agwale kubutwarejaga akwo karega kirudia getikiro ngiro olega nona no ekire olega nteto ya mura mato akwo muntu anarega nteto ya karega konkorokia kirudia ene na ni mwetikiru leu na tegete ya Kareke Mbiuki negete ya antu badara kanidi county kuturamwe no kankwenda gwegutaniria ndiko gwema na niko na imani Mwenyezi Mungu atatubariki na tutapata hiki. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Nyuma ya nthi ino kuringwa na rugono rwa kumakania rwa muthinjiri umwe na rietwa Pastor Paul Mackenzie uria thirikari ithite na mbere kuthikura miri nkuruki ya 70 ire kwirikana ni ashirika mawe riu atongoria Kathuma ni mariritie untu uyu. Mutongoria wa kanitha ya Kambake Christian Center Bishop Kirimiburia na ugite thirikari ni baterie gucuwanjira cia gukanukia antu ta mama kiugaga matetikiria muthinjiri wa muthembata uyu kathituni ka Mumiru kagitani Kau Rais Ruto na riritie karekarere ria mbere bururu na kuga pastor uyo abaterie kwithirwa nchera. Ya Kenya niratigirwo na kimako na ni kimako kikithiite na mbere kurigaria antu engi ni nyuma ya kumbuka kwa mithire ya kanitha imwe ntere cia Kirifi ya muthinjiri umwe na rietwa Paul Mackenzie uria ethiritwa akiuria shirika mawe kwibunga kuria mwanka magakua. Thirikari mwanka thaa ino ithikurite miri nkuruki ya 50 nawe Rais William Ruto ria mbere bururu na riritie Nteto ino. That we must as a nation continuously look out for those who want to abuse even the religious sector, people who are masquerading as religious people, yet what they do is contrary to the teachings and to the beliefs of religion, whether they are Christians, Muslim, or indeed any other religion. Ariuga antu ta Mackenzie ni bumwe na thokangia maria magutumira ndini nikenda kuira antu. Terrorists use religion to advance their heinous acts. People like Mr. Mackenzie are using religion to do exactly the same thing. I want to say that the government of Kenya and I have instructed the agencies responsible to take up the matter and to get to the root cause and to the bottom of the activities of people who want to use religion to advance weird, unacceptable ideology. Nacokete auga ndini oyonthe iria ibunjagia giutati na katiba tembetikirie na kanitha ta inu ibaterie kubingwa. That any religious group that preaches against the tenets of the Constitution, any religious institution that teaches against seeking medical attention or going to school, those responsible should be prosecuted. Those institutions and those religious institutions should be closed down because they are working against the collective interest. Nawe uria urungamirite abunjia miru niwe Bishop Kirimiburia ni ariritie Nteto ino. Now, igitaru kinyara bautu kwaria turi spiritual fathers ene thuguru ije Kenya na hasa ndene gatusi ije eto emeru tuge amona thirikari kuja na kuga pengine thirikari untu ka force kuja na ultimatums tia mantu ya konia ku regulate na ina tutuingwa as pastors and bishops ituko when the time has come for us can to protect integrity ya kanisa na integrity ya gospel tuingwa edrengo getu ndene internally kumba kuchiregulate kinyambere thirikari
thirikari to regulate no tutumba gwitikiria kairi kaba kairi kuigwa in the name of preaching, in the name of the gospel, in the name of waiting for miracles, motoro jantu kaja kura. Ni baria augite matitikiria abunje tamama kaunti ya Meru, thirikari niswe njira cia gukanukia antu tamama. Rogo tukamutangaza kinyake kuzura taka tumba kuinga kanisa yewe, lakini tukamuita kuma kiri muungano jojo yetu jwa bishops and pastors forum in this county. So I want to say nkona kuga mbuge wotambere amuna kuzura thirikari no tuba pengine gintuki karikita Malindi na bingi bakenda kuinga nuts. The time has come thirikari menye yombo tumira ikundi biria be credible forums much credible ndene nduguru Kenya na ba bakinya kuga sheria itungo injero cha kumba ku regulate ekadro forums jeu chikumbotedia antu betu batikeja guta motoro jao menyandirigara muno nyantu betu na baba gutumirwa ntungera kano mutumiria kuja amira kwira kenda njai darimwa ekorobete churuari na manto yange ya jara kote kuendo yu imbio na ndowe uho imbio thikira na imbio kwenda ku attempt lakini kanisa yu ante babwiri komenyera muno nonto twinera tuga diversion kuma kiri rutatoroma ugatonya kiri uritani buteagirite yani ukebera njira ugatonya uritani na bungi na watonya uritani na bura na ndi ukathukia imani na antu bara baingi bethairwa kinyabake turaga uturo bwa ira tugaga uritani na buteagirite na wichita wi muntu. Nyuma ya kareka orere ria kimakania ria merere thiete na mbere kuthikurwa muthitoni wa Shakahola Malindi kaunti ya Kilifi ya thingati mawitiki mandini imwe riu mutongoria wa maria anindi bunge nene Opio Wandai na uretie ugaruruku kuruthwa kirigicunche gia katiba kia Urombi Nkuruki na menerete rwangirwa ukaria ni kuremwa ni wira wao na we rais wa nthi ino William Ruto augite mutongoria wa ndini no Makenzi ni mubetio munene na maitha omonene webithite rungu rwa kanitha. Nteto nacio kuma kaunti ya Kilifi itokyo bunge ke magarini ndene nture na Shakahola itikonekana chitete akaora kaninya Nkuruki ira kuyakora ahatere mbere tutarugo no gorobwa ntukwena mieri 23 nukale kwethire kiumburwa na ukithire mire onze ire umulimo wankira nande 70 ni Ithatu. Mirire mingi yumburikire kaburi chiamwe hara kuna kaburi imwe ikumburi kethiro china miri 6 na ingi shakinyithirinya 9 ntukwegoro kaburi imwe kwethiro kiumburo nithire kionekana murijo mwekoro mwe nyatwana twiri turia turerikana itwawe. Kitu ambacho mimi nilikuja kunifanya mpaka nitoke kwa hiyo kanisa, nilianza kusikia mahubiri ya kuingilia dini nyingine kama Waislamu, wana Katoliki, vitu vile. Sasa nikaona kumeanza kuingia siasa katika hiyo kanisa. So upande wangu tayari roho yangu ilikataa. Niliacha bibi hapo na watoto wakiendelea kwa kanisa. Na ilipofikia mambo ya kwamba watoto wasiende shule, hapo sasa ndio akili yangu ilianza kugeuka. Bainge bathingati wa Pastor Mackenzie Nthenge baririkana kwethira besha tabia kore mwanka bakethira bekwa arabando kiri shughuli yeje kwena bamu bakwethira bakionekana kire tukumbo mwanya kire kithaka keka magana janana. Changamoto ilikuja baada ya yeye kuanza kuamrisha wakina mama wasinyoe, watoto wasiende shule, wakigonjeka wasiende mahospitali, na kama uko na certificate yoyote uichome. Mnaku Nteto jinithire tumenere tune ntu baba inge bomo makanisa atonge borega na thirikari nenya Nkuruki thirikari ongwa. Terrorists use religion to advance their heinous acts. People like Mr. Mackenzie are using religion to do exactly the same thing. Ndoangisho ndesho karia kumakire kundikira kithiro ikinyumiru kina weta kwira thirikari kire kwithiro kiendera maturira kena weta kire machivo machabuchivo ninya kuroba nyumba 10 ibethito bakiorotero bobwega nontu bwa mpangeje. Shirika hili la NIS lilishindwa kutekeleza wajibu wake.
na hadi si mtu mmoja, si watu wawili, si watu watatu. Watu waliopoteza maisha ni zaidi ya mamia. If the dead and the dying had been in Shakahola, brewing or taking changa, or smoking bang, arrests would have been made swiftly. Ndekithirire kwithirwo rigitu baba ingi nario ni ati watho batere kwithirwo bwikucho bukaogawa ni nyago kabanwa bubwega na thinje ndi twikethirwo gitu akira ntu jabanthenge barba kwithirwo beritana nto mantu yegiuta tena muturire. Any religious group that preaches against the tenets of the Constitution, any religious institution that teaches against seeking medical attention or going to school, those responsible should be prosecuted. Those institutions and those religious institutions should be closed down because they are working against the collective interest of the people of Kenya. Kila anaposhikwa akienda kotini, anaachiliwa na bondi ya shilingi 10,000 peke yake. Sasa 10,000 yetu leo hii, sisi kama Wakenya tunalia kwa sababu tumeweza kupoteza maisha zaidi ya watu 50. Pastor Mackenzie Ndenge no endrete kwithirwo irigirwa kirigitone kia polisi kia rutero Kilifi ara kwirikana na gomenete bya Korea ntagaro wengenyo polisi rwangirwa DCI bendrete kwithirwa ni okoje kenda pamurugurira nditango nke report ranto Shauru TV kumaje kingine ngine kineke mushomo ja Nairobi mbita Boniface Mongera hatunogo kebanini utikathie nwako. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Hii April usiwachwe nyuma. Burudika na Star Times Kichampes. Unmissable sports action. Catch all the heat at the Confederations Cup, the pomp and color of the CAF Champions League. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet to enjoy exciting entertainment. Watch CR7 dazzle in the Saudi Pro League. Italy's best battle it out for the Coppa Italia Cup. Strike it from there! And who will win the Bundesliga title? What's the finish? Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet. Burudika na Star Times. On the road, link your decoder to the Star Times On app to make sure you don't miss a moment of your favorite team's sporting action on Star Times On. Watch anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingethi mukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Victory Furniture Shop niyo nduke into bya furniture iria tongeretie Meru iria Greenwood City rutererwa Nkubu Stage iria iri na into mwanya bya kinande na bya gutigia na bya maguri janthe kuma Turkey, Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, coat hangers, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Turi na home furniture ja sofas, coffee tables, dining tables, beds and mattresses, duvets, carpets, wall units na inge kathumba. Kethorano kwenda mithemba yonthe into bya kutharia ukamaka. Turi na 25% discount kirebyo na binija chandeliers, wall brackets,
floodlights, ceiling lamps, garden lamps, indoor and outdoor lamps na inge inyinge. Nkuruki turi na church podiums, mawaja kugemia na kuthongomia na binge bibinge nkuruki. Ni untubo kugwata Nteto nkuruki riungira nduka yetu ntuku chionde kuma Ithatu charukire mwanka thaa 12 ciogoro kana uringe thimu ukurukira namba 0748578516. Karibuni to Victory Furniture Meru branch where style meets comfort. Nuthiriti kigiro gikisia sina no gochwa skuru ukamaka kairi ni untu Jordan College of Technology Thika turiaja ni untu bwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma, certificate na craft courses kiri mathomo ja journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion and design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology, short courses, driving na inge inyinge. Turi na aritani bena utiabungani irasibia kinande bya kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera riri gara kuthomera. Mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku. Ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo itite na mbere. Kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers, Ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Orengi nkuwatoge ni tukithina mbere uria wari murungamiri wa rutiwira obishini ya gavana ke thirikari ndiruta bwe Gideon Kimathi hatareretie kurega kwiganirwa kwawe ni endekithia ria senator wa Meru Kadhuri Murungi ati akathondeka kanjo ya minister mawe maria makamutethereria kiri wira wawe ta senator na wa kuthoja na gucunka thirikari ya county ya Meru. Kimathi arioga katiba ni areretie mitaratara iria ibatere kuthingatirwa nikenda kuthoja thirikari akireganaga na endekithia riu ria Kadhuri. Mwandiki wetu wa Nteto naraniritie na musiasa uyu uria nkinya wacuaga gitekia ubunge gia South Imenti gatumenyithie. Thoroni workeire Biblia ndauga nkathithia oversight ya kutosha. Tafadhali rira Kadhuri akambiria ku oversight mirandi ya thirikari county akeroga korwa nao. Ofisi ya Kadhuri Murungi county ikethore na macisi 10 o cisi gutagera department imwe no koro makasi. Uyu ni senator wa Meru niwe Kadhuri Murungi akiwa kaunda kamiti ya minister bawe nikenda bomba guteka uria ngugi kuritika kithirikari ya gavana Kawira Mwangaza. Untu bara butumite ura wari murungamiri ofisi ya gavana kagita gavana Kiraitu Gideon Kimathi aciumiria na gucokeria Kadhuri Murungi akimwira uyu tureta twaringa kura kuma immediately barabange bakwenda kwa gavana 2027 ka kithurano kiu kingi bakambiria campaign yao. Campaign iri kutendi na mantu yange ya maingi muno jana days unfortunate like that barabathurirwe antu wa muntu ethira agishugurika kuona ora tukongera into binge Meru na hii ni mibango ya na utwitete ora kukethia gukari lakini kiuria na kio igikuija rire atwaigua shandu cabinet ithithwe kire county. Hiyo ni kuonania nandi ni attempt yejete ya kumake sure ngweji county itiombeka kenda mwisho ne launching fund ya campaign chia gavana chia muntu ukuthithetie oversight committee eu agwita shandu cabinet ituje ngwire itire gitarago itamoi reatorea kwa na one party rule na ituje shandu cabinet rionde itharere korona thirikari. Kulingana na Gideon Kimathi aligwata mbaru MC ba county Meru kugarura watho nikenda minister ba county Meru beta mbunge neje gucoke biuria kagita karabira umira ine na rita minister baba bomba kuthurwa ntu bangi kuma kaome members ba county assembly batongeretwe ni speaker wao na majority leader putegere ora national assembly rathithirie pu change standing order chienu nikenda county executive committee members kana CCs ba county pakethera bena opportunity ya kuija kire county assembly baga interact na county assembly kethia ku supplementary kana biuria bikwenda kurua ni members ba county assembly bikoni ondi chiao CC baba korua biure biunda directory iyo ni oversight area nkandike sheria na ni structure and oversight nere tithire kare tandwa nere tithire iri na itithire na mantu yange ndene
ya ithinao igitagwo oversight. Akiuga watho ni bugitiro thirikari buri kuthunjwa gutina bitina kana siasa. Then kethira kwi na mantu jangi mbija umenia na kionditas na mantu jau na ya komba kwa refund kiri senate nikenda na ndi oversight ikethira iri oversight clear na oversight ira mpomba utumira rugenge tu kwa runa ndi bipartisan gutigatwike na ndi uri kwenda kuthiria this oversight no ego interest yana jochi ya 2022 na ndi gutwika na ndi instead oversight iri oversight ni political oversight ireka gwithia thirikari kenda ne gitarara akinya uro kwenda gite fulani omba gukiona so ndenda muno county assembly yetu chukie ni kanya kenu ibwo bwina primary oversight role ya county nikenda bukethera buimenyaga imbie kwendera ki county na kuma bugashauriana na county executive kire kubanga mibango ya county na ki gutumira resources cia county tutikeje gutonyero kuma ome na tutume imbie yo ngweri ndene mantu jau nkiripotera Weru TV bichamuthuri Muriuki. DCC wa Egembe South no atonoi na arutite mukana kiri aremi na biashara mamira maria makanenkera arutwa wira wa gutua kana kubangania mira daino mariro tha tonoi augite makathiuronka guntu kunde na urio kagwatikana kayukirwe tagari ria kiwatho ni Dennis Mugendi gataririe nkuruki. Aritwa bari rothene na baba ingine bakinyite njasi yao maturene nterene mwanya nyasi kaunti ya Meru. Ku Igembe ngugi inene maturene na kinyamishine iri ya mira DCC no akibeti tonui wa Igembe South na kwajana mukana ukagita ugeriko ya mwana kibaruga ithiro nekia utuiwa mira kobua gukamata kwendia kana kingi kimegie ni ontore akauna watho bo akagwato na kujukirwe tagaria kulingana na watho na akisiana. Watoto watakuwa nyumbani kwa muda wa karibu wiki mbili na tunawasi wasasi wa ajipike na watoto wao, wahakikishe watoto hawahusishwi na child labor vile sheria inasema. Haswa wale wanapeana watoto wafanye vibarua ndio wapate mapato. Haswa wakulima wa miraa wasiachiri watoto kwa mashamba yao. Kuniondiria mieri mika yithiri gukurikana mutino Land Rover ya miraa nteresia athirugaiti aria baba ingi bareba kuire na kuwata banja bari ana bareba etwe kibaruga na itakio gitumia kariba kuiro ni bathingatire watho na bamenyereana. Ile holiday uliopita tulipata watoto walihusika kwa ajali. Kwa hivyo wasiriski watoto wapepe kwa Land Rover ile inafanya mashinane wana transport laborers waende kwa mashamba. Tutakuwa tukifanya patrols kupitia kwa security agencies wetu. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine Omaua, County ya Meru. Ore wari munini wa governor county ni Thaa niwe engineer Nyamuka Gwima na bithurite ati county inwiri na utonga umunene muno wa marandi bare ya thirikari igesha kumatungatira kuombeka county inwe gaketha mbeca imingi muno kumania na kwenjwa kwamo. Aritie ntuko inini nyuma ya Minister Salim Mbura koriunga ntere cia Thaa na gwikira akariwirani wa kumaretera onjorithia Polo Kabithe na ino. Ora wari mujumbe wa Thaa na nkuruki kiri kibindi kuruku kwigwa ari deputy governor engineer Francis Nyamuka Gwima na nontu nethiritwe na ote hamwe na kithomo kiri winji bwa mandini aombire kuwatanira na akari hamwe na atori bakithiori baomba gutethania kiri gucwa njira cia kugunika na chuma ira kwirikana iri ntere ino muthetuni. Athire ndaria na thirikari ndaromba minister ora rugamirite akansonga statement ira yanenkanirite barua inu Ntuge Mining Company na ne akansirwe yandikirwa Ntobakithiori basically baba miriga bari akirisi ba miriga eretu erienu bakamora nkuru na David Nyaga muberi ino banenkero baro na benja na bambira mbushike nontu limwe bayi na thina ya kwinja na ndabatetheria na ndinaika nontu muntu moraria auga nyombera akirerira ndenjaga maiga Kithiori.
na nuntu bamea ya siasa na berebere ya kirindi mianga 25 mikuru kwirio kagwima aumbire gutiganire kirindi gikyo kiririkanaganwa kyo kira kiaremire Musa Kuma no I think karibu 25 years ago Tharaka nithi gutire ndo kinya kiro no emwe yayo kuma 25 years ago ngutiga kwenja tutrend even na 5 kilo eno kwiro ni kama tawata kagoto na other minerals it is not I don't know iron yo kinya kana nkira kachalita ka 50 kilos uteke wono ndo kilo emwe na shilingi 50 to 80 shillings so ni cheap ankeruki ya ndengu kwa Portland tuwetika kuita vera bali kukimbia 5,000 na mwana mana pa tani lera tani ya ndengu kuma 9,000 10,000 so I am not part of Kithioli mining site mita inkai kuma gabanja gachuma no kagwima thamire na kwanjire kuthia maiga malime na kurutha guntu gacumbi na fertilizer mankira Nteto kwaria kire akiringa na kulingana how pure it is kwi maiga mayeru mwe mundani urairaim kwina tarugendete ya waraim jaruti kwina urugendete ya waraim na malagwa kwina concentration ya lime ya mwita wa leaf muthima witagwa leaf ukawita atende area ratu nengeto baroa ina 6.4 kilometers of one leaf na hivi ita 150 kilometers down ina wali ba karibu 20 meters so Malawa is one of the areas Fatareze no kiwa area kiguni kiria karibanterino na ntegurongima ukiririkanaga irithiro bwa Kithioli imwe kwina agricultural lime kwina livestock lime ni utumika kurutha chumbe ya area masiwa salt ni utumika kurutha chumbe ya kunoria animals which is nyama salt we can also produce fertilizer you can irang bantu CN na niungu plan probably towards the end of the year kurutha nyamu wito CNK calcium nitrate na potassium potassium and nitrate na calcium enuende ukewe ikiragurira monda ni gachoka ka make sure flotation ira ya into guciara ikambo cia so tukaruthogo otherwise neko produce mu witwa great ya nguku leo kuona nguku ikiuria ikacia mwigo wichwa maiga mamso bantu ikareki tawira no meneke direct teraso ino waka nyomba yuma kuma kwiraim among others actually anokenda very expensive ukana machine ya kulenga no lenge kinyama iga mawaka from lime ntu kwa mama solid na mama ta maiga mama ka so ino karibu isi nyamwira use 10 Irogona rwatumbite kuthingatira nyuma ya siezi wa madini aga Ntheguruni kuriungira guntu guku arambitwa nene ya Mheshimiwa Kagwima tubwiri kweni encourage investors baumbe kuikira investment and especially investors who are knowledgeable investors vaina interest nantu so that kaingo tumba ukura inuntu if you have a local investor na nakwandika antu you are creating a wealth within the county kuma pa Kithioli nkiripotera Weru TV Ayuthi kuma county mwanya ni makinyite kibaroni kia michetho gia kirubia nteresia chuka bare mathimanite kathari kiri michetho mwanya ayuthi mama ni monekanite gukenera kanyaka magicokeria thirikari nkatho ni kumanekera kanyaga kurututhia wira ibewa cia Samuel Gaishimaga taririe Rukirirwa imunthi achethi bonthe kuma kaunti mwanya baendekanite gukurukira ubichini ya Huduma Center muchiwachuka kuraithirwa ibande baonekana weigwa ibakwagira guchetha kiri michetho ino ira ibatiri guchethwa imbeo mbithi bakuma mianka 18 mwanka mianka 23 uriri mutaratara umuraja ura utimite baingi bago bakanogerwa bamwe bago bakima magaiteni baeterete gukinyirwa. The county
nyumani kiatho kiambiria kienini kia michetho gia kirubia na njira ya Wakira County kuonania timu chiago. Mugeni wa gitijo kiathoni giki waziri wa michetho Ababu na Mwamba akejaga mbeo mbithi baba wirane bwa kubawatithania na ilabu bia nthiguru chiome kenda bathi mbere gukuria talanta chiago. The best talents that will be spotted during these KISA Games will be invited for a national talent camp at the academy in Kasarani. And when you come to the national talent camp, you'll come there to train in a good environment. You'll come there to compete. We'll arrange competition for you during the talent camp. But you'll also come there to be scouted. We'll have scouts from the Kenya Premier League. We'll have scouts from an international network which we are putting together. Nkrukina peja ni itewirane ba wekira itekiani ni kia kirubia mbere kirugurwa irais nyumani mwanka ojo. We must continue to improve this stadium mpaka ifikie ile kiwango where we can even send national teams to camp here. Because Tharaka Nithi is a high altitude zone. We are going to give you 20,000 seats for this terrace. From next week, we'll start making arrangements to install chairs because ninapotizama hawa vijana wetu barobaro wameketi kwenye concrete. Kuanzia michezo ikikamilika, tutaanza kuinstall viti ambazo ziko tayari. Gavana Muthomi Njuki na mubunge wa gichigo kia Tharaka Gitonga Murugara bagipejaga mbeo mbithi baba mwoyo wa kwirutaniria kiri machindano mama. I know my MPs and MCAs want Tharaka Nithi team to win, but as a host governor on behalf of the other governors, as much as I wish for the Tharaka Nithi team to win, I know there are very good teams here, and I would like to wish the best team to take the trophy home. Sports is only way we can gel the youth and the country. You are here to stand together as a united Kenya. We do not want to hear tribes coming together to discuss about unity. Let us do unity in the country through counties. Michetho eno ira ikaruthirwa kienini iki kia michetho gia kirubia kieni gia Kaironi gichigo bunge kia Mara kieni kia University ya Chuka na bieni bia chukuru mwanya mwanya ikathi mbere wa ntuo mugwanja mwanka Jumapili yejete. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Antwarume na mbeo mbithi kuma nteresi ya rugomo nturani ya mikumbune ni maruthite mucemanio nikenda kwariria mekari kama wagagia maria mambirite gutabarikia tere ino nimetikanirie mamuma mawatho maria akari makathingatĩria baria nkinyagia maringite marubuku wendia na uguri wa skerebu ni maugite maria magendanagia na michi makirombaga wira mambage kuthii gwa cibu nikenda kumenyekana moni mau. Baba ni akuru na nthaka kuma nturene ya rugomo ndene ya location ya mikumbuni na roba gitirima nawe kaikaro nthe kwariria mantu jaigi wamba wa ng'ombe na nguku kwithira bwingite nturene yao na tujetia nontu bwa security ya area ji nontu bwa ng'ombe kwiwa na nguku na tuthuri buthuku sana ugiokira rugiro tikyo kwithira bariria njenda sio tuma je kuinga wamba burabo ndere tendene rugomo bukuya hinjini bukaiya ng'ombe bukaiya nguku kiuone bukaiya kila kitu kya kwetwa kwenda bagwita nakyo twana bonde bakaurira bangine nchobine kutwike gute muntu ukethira ai muntu soba batwe ntule rugomo kaithira kumania na mushemane juju akurubane betikanirite batitikiria antu barabaguraga chuma nturene yao na kingi bakiuga antu barabakwandikwa maturene no mwanka bakurukire obisine ya munini wa chibu nethirwa ari na kibande kiawe kenda agetikirwo kurita ngugi kou nirikanite na kanywa kamwojo muntu ondo kugura scrap ati kajibutu eja ndene rugomo akiuga akejeta kugura scrap no ntu agwatikana akigura scrap mantu yao ya kaju kuna njira ingi
Antu bo bakuja kuandikwa nene ntura cietu bakeja bakamba kulinga ripoti kwa chief bagacoka bakeja nturene kireria manager bakenda batha bakimenyekana ni bo bau na beja bene ibande ukia muntu ukathithia muntu akathia mistake eja kwandika nturene gukwatina kibande kirimbe umbithi ni betikaniritie bakagwata mbaru akuru babakorona na mawamba na nchobi nturene indi bakirombe MC wetu Rareu Martin Kome Makasi na mubunge wao Shandrak Mwiti kubatetheria na mibango ya nduki mbithi kenda kwebedia kwitha gute nduki mbithi bakuthithia ndira bari nturene. MCA wetu Bwana Makasi ethire ena forum cia youth engagement no atugitere youth activities acokia tone maenti cia mibira kenda youth bethira batia indo rira twi nturene then nya KMP wetu keria gucokera na nturene one youth bakuora bakwenderea kenda tutithira muno twina kanya ka kaingi gaguta kwa twika kwina job opportunities ke youth na mantu jangi je concerning na youth ba dene location ya mikumbune na muthiene ni badithite mukana mawamba jakarika kairi kira bakarira ni musako jwanja kwanja bagechwaga intobirabi nonto intobirabi inge biriwa bigeta bikaingirwa nja cietu tewa atori beto kwa una ndangu tukoromba batu riu renge bwe tutongeria munene itotonya nja bwe jagwa kwa bwe njoka ndithete teka bukuyita kuona njoka bukuyita cyo intobirabi nonto bwa mbere no twegete amba twebaringira thimo paka matoka tukabaithanja ciento nto twina nyombira twabagire no twagatonya kukuyo gutega kwa una ndia tukuga riu renge tugita tugatonya ndo tundo campaign mwanka tubeita bonde ora tukagwata tukithagia teu twetekaniria kuma rugono mikumbune wandine ya nkwene gicigo mbunge kia Southiment nke report Nteto cia Weru ria kwa rieto ni Mutugi Kare. Atongoria makaunti ya Embu ni magwatanirite ni kenda kaunti enu yona uthi na mbere akiaria Attorney General Justin Muturi na uritie atongoria monde kugwatanira na thirikari ya kaunti babu na thirikari inene ni kenda Mount Kenya East yona matunda ma thirikari mariti mama Mareiru Nyenjes bari ya Governor Cecily Mbarire athiete gucokia nkatho Rita Mwaniki ena ino. Attorney General niwe Justin Muturi ni uratara atongoria onthe akuma kaunti ya Embu aria mari thiini wa thirikari ya kaunti na aria mari thiini wa thirikari nene gukorwa mari na ngwataniro ni undu wa uthii wa na mbere wa kaunti ya Embu. Muturi arauga atongoria makiaragia na sauti imwe no ario mangivota guteterera mirandi ya uthii wa na mbere ya kwe miena ngurani ya kaunti ya Embu. Umurambira na mukoji na kareba muri na byo na musapoti aba county government kule na PS Moria na Modoni katugeye kuja Guku ngavana wa kaunti ya Embu na atongoria ngurani makiragirira ekari ati ni makurumia ngwataniro iria ekuo na iria eguciara matunda mengi na manene miaka tuthiete na jokeria atongoria onde jambo watokukie ndu wa support you when we look forward to continue to work together tanu Attorney General tunamsema hiyo na PS wa Mai Mheshimiwa Kunia Isuko and we'll be meeting as the MPs and myself to for the job which you are doing of uniting Embu County. If there is anything which you need to do as leaders, first and foremost, is to ensure Embu County is united. We are talking in one voice. Mwenari wingi gavana akuma kaunti cia Meru, Tharaka Nithi na Kirinyaga ni marauga ni moko makigwatanira na kaunti ya Embu ni undu wa uthii wa na mbere wa mwena wa irathiro ria kirima.
Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi and Meru through what we call aggregation centers and EEZ, special economic zones. Tunaongea Embu yalo ni factory ya makadamia. Meru, Tharaka Nithi na Kirinyaga have no basis doing that factory. Tutaleta makadamia yetu wapi? Ni maragia miario ino mari cukuru wa Kanje Secondary mwena wa Runyenje kuria gavana Cecily Mbarire arae na mambura mangatho ciake muthenya wa igoro. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gikundi kimwe gya kwerutira kuma nteresi ya Bore West nikiambiriritie mubango wa kubanda miti nikenda kumenyera riera na rero makuromba akari thirikari enene na nkinyagia county kumatethereria na nkinyagia gutua ntuko iria makabandaga miti iri kimerani giki kiambura. Kevin Kimathi ena Nteto eno na moro tuya kumenyera rere kundi kimwe kyantu bimbikiritanirite burukiri wandibwa miti maturene na area bambirite mutaratari unterese Subuiga wa dini ya Kisima Buri. Iyo kiti initiative turi krasta ya Subuiga kuomba kuanda miti ntuba kuthithia conservation ibwandene area kulingana gitorokari. Omonau tukithigatagira directive cia our president cia kuanda miti country wide nikyo batutu ukite kinya batuturi cluster tuambiria kwanda miti iriera yetu tukonete na miti especially ke institution cia thirikari tugete tukanda market tukanda institution ya health center chiefs camp na kinya na schools twina mathuganio ya kumba kuruta ngugiu atwire atwejere Subuiga twethire njangwa na itwachi organize to group turomba kumithia tumite kidogo kidogo amona rira riwa rikweja rikoma na tumite turobo kuona ku turatwanda turi tuchioga na ekuruba ikundi tukaumithia tumite tukethwa twina challenges nyingi muno cia kwaga ruci cia kwaga mbura waanda kamuti gakoma indi tuciumaia muno na kumenyera kamuti kara na kulingana abone ati burukiri wandibwa miti maturene kaitene kao buribwe tumi mwanya na njira ya iji miti na utethio bubingi muno mbere igitara wandetinya miti gwaku ino tethio baruko ino tethio kinyabwa kurethia expansion mitira ya ngiriberia ne kuthithia gwethe kabwa kaingo bomba mbura yumba kubwa na kinyore ara uriku ukegwa urinde na attitude thongi no to bwa ko consume oxygen in thongi no to carbon tinge no to metira kwina gwe Ntumburi is almost the driest region in Buri, the driest, but the to abiriria gikundi gya kwanda miti every month tukanda miti matunda no less than 30-40 every month. That is almost a year. So I believe for the next 5 to 6 years together matunda more than rolling on in Ntumburi, the same dry region, and we can overturn it from dry to be the happiest and the goodest place ever. Mkologiba kinyile kuria mwingi oshumekiri wandibwa miti maturene bakuria kinyathirikari county omona thirikari ne buru oshomia ubawa tambaru kirinjira yaije bambiritie romba kiratori betu kana kire muntura okuona ena kwena muti especially gitare gukura nande mutoka mutethende maisha yao yawe ukathithia environment ukamutethia maisha mao makuna karuko na inya kwendia ukona mbesa no gwendia mutoka kwonera mbesa ukarutira mona fees na inya gwengwena thina ya kwonera kuja ya economy ukendia mutoka gula tupembe kana kantu kange kara kakwenda kananja gagatethia family yaku anene betu nabo bagerie tuba tugwatire kingu gije kwanda miti no tubamwe barabara ungamirite kethe hospitali yaje tuje twande ungie ja karekeria ng'ombe ti ng'ombe ina makosa no ng'ombe gecho age kura kana mburi lakini ugo menyerete aje go na makosa no mtura ukata kurukia ng'ombe wao ko gitike gitanga miti ko twanda miti ndaburomba twande na tumenyere kisha kila mtu at least amepanda miti 5 and everything will be well in our environment. Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kevin Kimathi. Niwega nuntu akona kanya kurumira Nteto cietu inkwendera tukumwega mbitagwa Wanjeru mwananiri wetu mathithio ni Moreni Kome.